Binjo mbesi imbere bimukiro myanya yo kuteramo akaruru kandi ho nabayihanangiriza abaturo kutera akaruru kihorere bazire kukashitinga akaruru kange kanyongera ninterera abantu nywe nabali aheruku abatakayikira polling station kandi kokaire mwije mbwingi mwije mukome nenyo abatakusobora abantu ababoda boda ruino mutima gwa cyenjoje nungi ruine motoko ino mutima gwa kuchusa cyenjojo terera abantu mbebali mbasombe mbalete bakome kano akaruru akaturukutera nika akaruru akensonga bokuba entebe eno ituliyo ntukoma entebe ya chairman L33 bakansela ni entebe ya abantu babulikiro omuntu wabulikiro na ateko kutera akaruru chairman wa entebe ya kasatu rundi meya rundi bakanselas abukuba obuhereza bwokubanza buona nobuhikira ofisi zaitu entebe ya chairman L33 bwa town council ya Cyenjojo esimbirwa abantu bashata bari mu Geoffrey Kagoro wa NRM kandi ryo mu ntebe bwa hati Samuel Bagmo wa NUP na Elia Musanoti ne Kibina abokuba bayibembeza bakiro obwingi no sanga bali kule hara ubundi no sokutabarora kumara umwezi bayitono mwebembezo wa kirokino niwe mwebembezo wa rukwikara na yuwe mu bulimbera yawe yona abantu batayito tana kwere hansi mu inyenda kutera umuranga guno buliyo muwena cyaruka yija okoma mwebembezo wawo wa Brown ono mwebembezo mukuru mono nakera na president na MP okwakana n'obururo bw'abandiza mu rundogu obwoma bwa BVVK bwakoresebwa kurungi gashakwa Daniel Bengana.